First time immemorial ya pa kuno ing face-to-face o contact-based akaparalanan na ning pamanuro. Ini nga mano ng Secretary Briones anang kinomprontane ing pekamata sa opisyal ning gobyerno ay Presidente Rodrigo Duterte. Nga nang sinabi, dakal namang kano option, kalupad na ning pamaggamit karening TV station at radio station keti Pilipinas. Those homes which do not necessarily have connectivity and may have television. And the most and the best used approach, of course, is radio-based instruction. Iniinga kakit ng solusyon Secretary Leonor Briones ning Department of Education bang ibalaos pamurin ing pamanigaral dareng anak kabang ating pandemya. Deng may banggita learning modalities ang timong TV at radyo at inaking probinsya ning Pampanga. Bayo pa din tang ing COVID-19, malwat no kanong magsilbireng local stations kay katamo agpangkang William Beltran, Regional Director ng Philippine Information Agency Region 3. Bayo pa po in COVID-19 crisis, in katamo pong Presidential Communications Operations Office, palakasanan na po rin katamong government-run media and communication networks kalupan na po rin katamong PTV4, ang po Radyo Pilipinas. Huling itim na po ning kaming pamuntok is Secretary Martin Andanar na kareng oras po ning kagipitan kalupan na po ning katamong daranasan ngayon ning COVID-19 maragula pong gamit at pakinabang rin katamong state media networks. Nung i-maximize siya kano ing potential dareng magsilbing media network, maragulya bagay ini bang mayakit nung makananuya ka-epektibo ing alternatibong paralan ning pamanuro karing kabalen. Metong pong halimbawa na niti karing katamong alternative learning modalities at pinanukala na po ng katamong Department of Education ban maputot ing pamag-aral daring katamong estudyante. Nung atintamo pong state-run TV or radio station kaya ni katamong rayon, malyari tala pong gamitan din bilang katamong primary mode or source of learning para karing katamong mag-aral. Kumbinsido yan naman ning pamuntok na ning bale na ning Guagua Mayor Dante Torres, king liba na ning DepEd Pakisan metong karing local TV networks. Mupin nga nang sinabi, dapat makasadyaya naman ng gobyerno apanikwana ng Mika state-owned local radio station. Bang kanitang emo kanuking edukasyon, nuneking mayaliwang krisis, maragulya kanong bagay ing Mika masika na channel, ang maragula silbiking information dissemination. Kata naman online, naman kaya gana-ganar, watin mo ating gaya, ating gadget, di ba? May nung isip ng yan yung radyo, common niya. Yung TV pa, posible kayo may itong kabalila yung TV, pero ito niya radyo. So kami para kaya kaming eskwela, yung Guagua Community College, maglawi kayo ngayon ng avenue to which pwede ba maging platform. Keti Pampanga, bait yung CLTV 36, ang ening susuyo at panaliga na ning Department of Education keng susubukan dang blended and distant learning program. Pauli na ning epekto na ning krisis ay nala magsilbing mika face-to-face classes reng anak keng eskwela. Nung king reach ning signal, king Pampanga malino ing reception na ning apa panalbenda reng talatuki na niti. Anya ing tatalakaran ng pamagsilbi kareng memalen, ngeni, king balita, public service, ampong entertainment, nune ang giyang ing pamisan metong naking gobyerno bilang educational channel. Yakupoy Paulo G. Santos, CLTV News.